kwaba banje kwejumbira program za government yino RDC warikunjiri abyari umjenyi mukuru ahamukoro kwemeka bishop we kanisa ya Pentecost Church of Uganda ahabwe cyanga cya Kigezi Right Reverend Jonas Maniragaba ogubira kanisa ya Ndago Pentecost Church omuriyonze Nyarushanje Herkunjiri district. A dressing attire of the bishop task. This is our financial policy. May you know how to handle the finances and the resources of the church. Bishop omupya kyenkusabaki n'abakulembeze mubulira abantu bano bajjumbira ogenda wansi ku byalo bakolewo obuki ogundi groups kubanga nzara DC tisobola kulagira nti genda bakuwe kumane member of parliament tasobola kulagira nti genda bakole ki bakuwe balina kola enterprise groups okuva mu byalo okay berondemu abantu baabwe abanafuna ki abafuna sente zino eye procedure. Our pastors mugende mukole mulime misiri. Pastors go and work and dig. Then make money for yourself. Get your eyes from the basket. Let us be examples. The president is saying we should work. We should be model farmers. I want to ask the pastors, be model pastors. Baba mwabanyeshenjero kazi abashira hamukorogo no basemire mirimo rukorwa mu makanisa ngo kandi gakozire cango omubukwati n'intunguka kinsha madini kizimirira mnonga cyo kugira ngo nabona bahaguziko kandi takagira ngo yaba atari wedini yanje tindamuhaka ruru ikintecho kizimirira mnonga kandi cabanga abantu baciyo mu bakora baceyihemu twatarise ko muntu omwe kugira ngo tugire intunguka yamani kandi nimbashaba tugire mico by'abana bari bazayishoma abazire tubase gukora buri kimwe cyo cyubasika kuri twatwara abana ishomero twabegesa ahabo kuba cyakare yanyu Uganda yanyu cyakare ne yetago mu tashomero kandi yuko watora ni erizoba ayamurede wakabuzikanga churches nitekateka ngo ikanisa ya Ruhanga muri Kigezi niza kugenda mu misho. Omugandi omwezi wa RDC abwa district ya Buhoje Godfrey Kimwebaze arabwire ba chairman bente bayo kubanza abegombora yabahanga kubari kuza kwatwa abwo kwesa kuza stampu ecyetire mishango yayiyonjero mchangeki waza tupera stamp ahachipopo akwatire mukafunu kafuna bero nibiza baruka bakugira ngo naguze kibanza cyane miliyoni 5 yashashora zahoye kokano chimangu ya mbere twara tano yachi yakafuna ni watch andagamuka ufuta umsizo jerechi aguze kibanza cyo a piece of land of 5 million atiguze mitwara tano uyichiriza bakwe mitwara tano uzumukobiya and we are going to arrest these people abakora kafuna mukakora ibintu mugaci ya pastors nimwe tse kubakwatera bibira hakukinga ko mushomo gwaba LC1s begombora yabahanga gubire gwesirwe abishongesha Foundation for Human Rights Initiative legendera cyo kwegesa ba LC1s imishanga yibashimire koramura aharurengo rwabo bayo batakumanya jurisdiction zabo iyo buri kese bene yiza bajandoringa kandi na kese yibe bashimwa bahandoringa umwe bara kujandoringa abo kutamanya jurisdictions mbwe hati ubwo mushoma gutuma 0.2 tubegise uko baratwaze kotsi zabo bakamanya emishango ibashimye kuba mbahandoringa na nemishango batashimye kuba mbahandoringa baba skills baba herizo cyo gukora mwezo mukore nchiko nawe to jono sa opportunity mushomo kwa no manyara para ko shonga tuyetegereza bakabo kutugunya mani kuko bananyutambiriti ni ngopoti mani mwe so konkani yango aba training ebebere mumwetegereza kumwe kuhana namnonga eyabasiza n'abakazi kurwanira omusenta mwe bacho bari ngombana nibanyoma nyembe ninjira gukora kuhandika umwete wa stama tukabuzamu ahita kubantu stama zeni endizo misangu benosanga eriyo musiza n'umukazi yabatwire hamwe kurwanira omuntu bakufanke banza bakufanko kuguze banza
bachairman abetabira omushomo ogu bahebwa za certificates. Nobari mnonga kandi kansime n'aba Foundation for Human Rights Initiative aho kureta omukoro nkovu Gasha kwa Dana Basibye na Juliet Chasima.